Sering kuentenan tetiga genah tetujuan wisata sani kedadosang, zona hijau utawi Pratiwimba, pemerintah Kabupaten Tabanan berencana ngajuang tetiga daya tarik wisata utawi DTW untuk kedadosang genah tetujuan wisata zona hijau sejroning pemargin free COVID-19 koridor. Tetiga DTW inucap inggih punika Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, Miwah Jatiluwe. Sanjaya Mausang rauh mangkin Bali wantah wau medue tetiga genah sanes sampun kedadosang zona hijau sapisanan keanggen pilot project paiketan dane mastikayang yening tetiga genah tetujuan wisata punika presida memergi antar janten samian Kabupaten Ring Bali pacang digelis kedadosang zona hijau antuk nyokong penglimbakang sektor pariwisata ngenenin indik pengajuan tetiga DTW Ring Tabanan selanturnya nih pacang keutamayang untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 majeng para angga pariwisata pedagang miwah kramo sanejena ring wewidangan wisata punika. Perindekan inucap sekedisane kelaksanaan ring Ubud sane pinake genah tetujuan Presiden Jokowi nyelehin pemargin vaksinasi massal. Minagade ring desa Braban sane kaingkup ring wewidangan DTW Tanah Lot pacang kesiagyayang vaksin anut ring kuentenan kramo sana wentan irike punika taler Jatiluwe miwah Ulun Danu Beratan. Ngenenin indik punika paiketan dani sampun ngajuang wawahan alokasi untuk pemargin vaksinasi COVID-19. Malarapan pengerau Presiden Jokowi ke Bali galahi lintang kapiang Tabanan side ngamulihang pewahan alokasi vaksin. Manik bisnis Bali nguningayang.